Saikuni here. Welcome back to this channel. So kanina guys, nandun kami sa MaxiCare, mga healthcare, ganun-ganun. Right now, we're here at Shadan! Yes, Platella Grill, and we're going to try their newest menu. So, we're going to do a mukbang or whatsoever. So, excited! Ganun. Sige, kumusta yung mga lakaw? Gutom na. Gutom na. Luya, grabe, lo. Ay, di na ko rin ako mas chika. Luya, eh. Yeah, si Jomar. Kumusta mo ka na, Jo? Nani kasi Jomar, guys. Inani ni food vlogger ka, bes. Dili. Grabe, oh. Korean lover. Sir Carlo, Korean lover. We want customers to say that there is no place like Azia whenever business or pleasure brings them to our little corner of the world. Now, I'm a local Cebuano, and I'm proud to be Cebuano, and I'm proud to include some of the heirloom recipes from my mom. We're going to eat super healthy ng food and super delicious, guys, ng mga salads. And marami pang darating ng mga pagkain. So, good luck! Ang sarap niya. Asam. No! Mga kuwan meron, mga vegetarian. Mga kanding meron. Hi! Busy! Now, guys, I'm going to taste the Vietnamese chicken salad. Ito. Ang sarap niya, guys. Alright, so... So guys, this is the pad thai na atong i-try. Guys, wala ko katingog kay ang combination sa sweetness and sour, lami kayo siya. So good. The flavor, cilantro. Dinoldo, guys, dinoldo. Magdinoldo. Nasa bulin na. Ang bali na akong kitang ganyan. Lami. Lami ang iyang ano. Iyang creaminess. Creamy kalbasa siya nga mash. Favorite ni Hana. Masarap. Crave ko sa chocolate cake, and then nakuha ko wings, chicken wings, and sisig. Oh my god. Tingnan natin. So, itatry muna natin isa-isa. Tikman natin yung ano ang pinagkaiba ng kanilang sisig. Oh, charap. Harap. Mga pagkain ito, masasarap. Super sarap. Yung sa'yo mong gikaon nga ganahan eh. Kucherong Bisaya, sarap. Wow! Chicken wings, ato gining kinamuton para ato yung matry kung lami. Di siya, no? Wow! Nagkuha na po. And chicharon. Naunsa naman akong kaon, guys, eh? Isa na may mong turon, dira. Mas lamig siya kayo siya, besh. As in, pasat, reminder, motilaw gani, usa-usa lang. Dili pwede sa bayong tanan. Sarap! Lamig. Wala guys, lamig kayong turon. Kaya ube sa sulod. Lamig kayang coating. Plus, with the ice cream. Ang coating niya, kabot siya kadang lechon. Hi po! Dahil ang lechon. Lamig kayo. Turon, halo-halo. Halo-halo turon. Parang kamay na ginagina. Alright, so... basically, that's it. Ito na siyang i-taste. Here. What's the name recipe, sir? Chef. Nanikon. Salted egg prawns with sambal. Salted egg? I'm crazy for salted egg. Salted egg prawn with sambal. Aga? Oh my God, shrimp. So that's it, guys. That's it for the food tasting and food trip. And thank you, Azia, for having us. And yes, bye-bye for now. And see you soon in my next vlog. Bye-bye. See you soon. Sarang eh. Wala na sa